Nai, te iwi e tūohu ana te kāwanatanga ki te whakae atu tino kōrero atu nei e te tuki i a rātou. Tō rātou wawata tuatahi i puta mai nei i a rātou. Ara kia tika mārika, kia tika wawe i a rātou ngā puka ohanga o tēnei whenua. Nā te minita i ngā take pūtea tonu, nā Nicola Willis, tēnei tūohutanga i whakahua mai i te ahiahi tonu nei, i aia e whakataki ana i te tahua pūtea o tēnei tau i roto i te whare pāremata. Nā e marama i tātou ki te rautaki a te kāwanatanga mo te tahua pūtea i tēnei tau, tēnā katahuri ake tātou ki tō tātou tohunga tōranga pū kia te Ōkiwa McLean. Te Ōkiwa hea ngā kōrero e pāna ki te tahua pūtea, me ngā kōrero i puta i a Nicola Willis i te rānei. Skari, ai, he tika tonu tēnā no te rānei tukunai e te minita take tahua e Nicola Willis, tana tahua tōmua tuatahi ki konei ki te whare pāremata. Me te aha ai ki taurangi e kore tutuki i a rātau te wawata tuatahi i whakaputaina e rātau i te kōwhiringa pōti me te kiake e kore tika i a rātau ngā puka ohanga o tēnei whenua. Mātua rā me pēnei pēr te kōrero kei runga, te kōrero kei raro te rahurahu. Hāunga tuia ki tēnā skori he nui tonu ngā kaupapa i puta i a Nicola Willis o tira kua ti iaia te anganga o te tahua, te whakairoiro ake. Arā ka aro nui tia ko ngā take tahua kātahi, ka arua te poro te haukoti hoki i ngā whiwhinga me ngā rawenga ki te ranga i tūmata nui. Ka arua, ka toru te ngao hoki i te toru piriona tāra ki ngā kaupapa whare, kaupapa mātauranga, kaupapa ture ōtara anō hoki. Nei wana kōrero I mua tatake nei. These frontline services are our priority for new spending and our budget will show that. This means we will not be borrowing extra to pay for tax reduction, and tax reductions won't add to inflationary pressures. Te Ōkiwa i a ta whakaritea rānei he moni ki ngā kaupapa Māori i te rānei. I roto I enei kōrero whakataki nei te tahua, I roto I enei kōrero mo te tahua tōmua. I a ta whakamarama hia mai e Nicola Willis I te rānei. Kei kona rānei he pūtea ki a tātou te Māori. Skare ki hai o kutaringa I rongo I te kupu Māori e whakahuatia ana, e whakapāhotia ana e te minita take tahua e Nicola Willis I te rānei. Ko I rā nake ngā kaupapa e toru ka whakangāua hia, he kaupapa he pūtea hou, arā ko ngā kaupapa hauora, kaupapa whare, kaupapa ture anō hoki skari no reira. Kei hai au I rongo I te ingoa Māori I whakahuatia ana, ngā kaupapa Māori anō hoki. Hoi haunga rā tērā I kōrero atu mātou ki wētahi o ngā kaiarahi o e rā pāti huri I te whare pāremata. E ki nei e pātaitia ana e ngā kaiaro take ohanga, ngā nama me ngā whika kua oti e te kāwanatanga, te whakaputa me tā rātou whakahe I wera o ngā nama. Anei, wara tau kōrero. Numbers simply don't add up. Absolutely irresponsible to be providing tax cuts at the moment when the government aren't being honest with New Zealanders about what that means. It means deeper cuts to New Zealand's public services, which as the disability community found out last week. You're seeing even right-wing economists and commentators saying that their numbers don't add up and that they should be delaying these trickle-down tax cuts. So I think it's pretty clear across the board to everyone bar this three-headed hydra of a government that they shouldn't be moving forward in the direction that they've indicated. Well, you just can't get a budget ready overnight. And so a lot of work is going into things as we get towards the final sort of time when you can script a budget. E matapātia ana hei te paunga o a perira ka oti, te waitohu o tira, te whakairoiro haere, hea ha te tahua, hea hanga hua kei roto I te tahua mo te tau 2024. Ka mutu hei te 30 o Mei ka whakapāhotia o kawatia tērā ki konei ki te whare pāremata. Me nā rānei he hua, he reka kei roto mō tāua te Māori skari, tai hoa tāua, ka kite. Pātai nui, mena rā ka puta hea hara nei kia tātou te Māori, te Ōkiwa, e rere ana te kupu whakamiha kia koe I te pai o e nā whakamārama. Tēnā rawa atu koe e te hoa.